telefon ediyor. İyi. Oo Mahmut kanka iyi misin? İyi İşler nasıl gidiyor ya? Vallahi iyi. Nasılsın birader? Vallahi iyi. Nasıl gidiyor işler? Vallahi iyi. Hayır, Çalışıyorsun inşallah. Yok şükür çalışıyorum ya. Şikayetli ne iş yapıyor? Ben ayakkabı yapıyorum ya. Bir. عباسي عباسي حبيب قلبي والله عراسي يعني كذي. عراسي تفضل عم. وراك يومك iyi misin? أقول لك شلونك؟ كيف أحوالك؟ الحمد لله إيه. لما شو اسمه؟ كويس يا صالح صالح yok Salih. صالح Şöyle mecanin yani. Diğerini sizde Suriye'de ev var mı? Ankara Suriye لا قبل اسال هذيك المره الحاليه قال له كان عندنا خيامات بسوريا ماشي؟ نحن جينا هون استغربنا والله بيوت يعني كثير فهمت منها. Ne biz Türkiye'ye geldi baktık bu ev 10 numara yani. Yani Suriye'de böyle değil. sizde araba var mı Suriye'de? في سيارة بس انا نحن نمشي ماشي ما عندنا سيارات biz yerde gidiyor yani araba yok bir şey yok bizde. في تلفزيون وين تلفزيون؟ في عندنا تلفزيون. تلفزيون هلا في الخيمه اربع اطراف يعني مش بنشيل بنقصه هذا شو اسمه تلفزيون بتصير مشكله برا من شقه هذا فيلم اكشن هذا صار فيلم اكشن يعني Aynı akşam gibi. kaşık var mı sizde Suriye'de kaşık؟ Yani في بعالم سورية. معالق ما عندنا لو بتعرف هذا الكريكات اللي ناكل فيهم Ya. هذول الكريات ناكل فيهم قال له Diyor büyük gerek var ya. Büyük gerek. O koyacağız içinde ekmek içinde yiyeceğiz. Allah Allah. Böyle işte. Vay. O zaman burada çok güzel Türkiye. Türkiye. Az haberler geldi. İşte ben ayım تعطيني له ولا كلمة. نحن بس يوم شو بعمل كثير. يوم هيك شو بدنا نعمل؟ يعني تواليت يا ولا شو شو يعني تواليت؟ في تواليت على الكشف. لا تواليتا اللي شو اسمه؟ لا نحن ما عندنا تواليت بسوريا بالعاده نجيب تنكات نسوي فيهم بعدين نكب التنكات يا برا. Ayva. Teneke getiriyoruz. İşini yapıyoruz. Dışarıya atıyoruz. Vay. Yani böyledir. Güzel vallahi iş yapıyorsunuz. Güzel. Ama böyle. Başka bir şey söyleyeceğim var ya. Yok vallahi. Ne yapacak? Siz de Vallahi buraya şu- geldiniz şaşırdınız siz ha. Famul, hamsibni. La yok. Hamsibni. 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 Ben de